Kgotsong bohle. Le amohelehile channeleng ena, mme ke a tshepa hore bohle channel ena e tla ba thusa ka ha lenyora le lengata haholo ntlheng ya ho ruta puo, haholoholo puo ya Sesotho. Jwalo ka ha re tseba hore boholo ba rona re le matitjhere o fumana hore nakong eo re neng re kwetliswa, re ile ra kwetliswa yaba re fuwa ka ntle ho letsoho. Jwale channel enana e tlotla e o thusa molemong wa hore e thusane le wena titjhere, e thusane le wena moithuti ya ithutang puo ya Sesotho. Fela kapa ha ke hle ke re ya ithutang puo ka kakaretso, le ha ditaba tsa rona re di tsamaisa le ho di fetisa ka puo ya Sesotho. Mme bohle bao e bang mohlomong ba utlwa kapa hona ho utlwisisa puo ya Sesotho, ba amohelehile channeleng ena. Dumelang hape Basotho. Boholo ba nako re tla be re shebane le mekgwa ya ho ruta puo, re tataiswa ke leano la curriculum le sebediswang ke naha ya Afrika Borwa. Empa ka ha le lona leano leo le thehilwe hodima mekgwa katamelo e itshetlehileng diphuputsong tsa ho ruta puo tse entsweng lefatshe ka bophara, e se hakalokalo diphuputso tse malebana le puo ya Sesotho ka kotloloho, bohle ba amohelehile ka diatla tse pedi ho ka ikunela molemo le hona ho tshwaela molemong wa kgodiso le ntlafatso ya ho ruta puo ya rona ya Sesotho. Jwale haeba o titjhere, channel ena e reretswe ho fa boitshepo bo hlollang ba ho ema ka pela baithuti le ho ka thusana le matitjhere a mang a ntseng a kgasa. Teng haeba o le moithuti, e tla o thusa hore o be o na le bona boitshepo bo titjhere le yena e reretsweng hore e mo fe bona, e o tentshe tsheya ka ha wena ebile o santsane o kgasa ntlheng ya ho ithuta puo le ho iphumanela malebela a mangata a hore na mekgwa katamelo e fapafapaneng ya hore o tsebe ho bala, o tsebe ho ngola, o tsebe ho bua, hore na ke efeng eo ka e sebedisang e le hore qetellong ya letsatsi o iphumane le wena o le moithuti ya tswileng ka mahetla. Etswe ho uneng ha hao molemo ntlheng ya hore ebe o tseba kapa o kgona hore o be le bokgoni ba ho etsa dintho tsena tse o qetang ho di bala, hono o tla o thusa hobane o tla be o nka maneri ana a hore o ruta ngwana mona puong enana ya Sesotho, e be le hore wa tsamaya o lo a sebedisa dithutong tse ding tsa hao. Ha re etse mohlala, o fumana hore ha o ya ho economics o ntso lo ngola meqoqo, o lo ngola meqoqo ya kgang moo o tla be o batla hore o netefatse ntlhakemo ya hao. Ke dintho tseo re rutang tsona le Sesothong. Jwale wa utlwisisa hore ka lehlakoreng la economics, titjhere ya hao e tla be shebane fela le hore na dikahare tsa tseo le buang ka tsona hore na ke difeng. Fela o fumane hore titjhere ya hao ha e hlile ha ena bonnete bo phethahetseng ba hore na moqoqo wa hao o tlameha hore o ngole ka tsela efeng hore qetellong ya maqetello o bo beha ditaba tsa hao ka tsela e netefaletsang le e mong e bang o na le maikutlo a sele ho o nang le ona. Jwale e thuisetse bohe ngwaneso, re hole mmoho. Ha nako e ntse e tsamaya, re tla qala re be le taba tsa rona, mme re tla hopola hore re le matitjhere hore boholo ba rona re ile ra qala ke a kgola ra e hopola tokomane ena, mme itse ha tokomane ena e tswa tshebetsong, yaba ke mona mo re iphumanang re se re tla ditokomaneng tsena
mme ke ditokomane tsena tse o fumanang hore he jwale re tlo tla re ipapisa le tsona, empa le yona ena eo ke buileng ka yona pele ha se hore ha kalokalo o so ka e lahlela moqomong o ntso ka nna e sebedisa hobane le yona o tla nno une molemo o itseng kapa o tla hlokomela hore tse ding tsa dintho tseo re di buang re itshetlehile ka ena e ntjha ho na le dintho tse bang mohlomong ha e di hlakise hantle, mme re tla tlameha hore re kgutlele ho ena e sothwana. Jwale ha re itlhopheng he mme re itjhorise ka hohle ka moo re ka ra kgonang ka teng, mme ha nako e ntse re tla nne re poster di-video moo re tla be re shebane le hore na re tentshana tsheya jwang mabapi le mohlomong ho ruta ntho e itseng, ha re re mohlomong ho ruta moqoqo wa kgang kapa ho ruta baithuti ho bua ka boitshepo ba etsa puo e hlophisitsweng.